ناوم جمال قرایا از سیرت پرواری ترونه گنده حوسیان و بیا 16 سالم ویده چادر آدنه işçilik xalqiyamdaki. Hem tımdırım. Az 11 salam ama günd yedi. Hep 4 salımın elve gündü hacı. 2 salacağım ama edeni. Hem tabi işçi xalqiyne. Hatta piştimat birine bu işçi çahalda dışıkılı. 136 milyonu. Navim Sabriye Gündüz. و امش جزیره هاتنه و ام هاتنه ویدش خورد شخولی و حال ما نخوشه و مملکت ما جی خرابیه ام جی 20 سال ما ام لوید سکنی و زار ما هیلن تو دل منینی ام پیوا بچیه و مدویم چیزه مملکت خواه مملکت ما خرابیه ناوه مقبل سوادیم یلمازه اسهو 5 سالی ما اول 25 ساله ماتی و دارم ودا اشته نباشه درما من نخواشه هر تشتی هم دست خواهد کن جلا یمک هر تشتی هر عیشی دست خواهد کن اشته ودا نخواشه هم مجبوری وادانی انسان 25 gelek welatiyên ji bajarên Kurdistanê tên Edeneyê zêdeyî 20 salan wek karkerên demsalî zevî bi zevî digerin û li vî bajarî hewl didin bi pereyên ku bi dest bixin debara xwe pêk bînin. Zevî û deştên Edeneyê yên germahaya wê mêjiyên mirov dikuje ji bo wan kargeh û qadên hêviyê ne. Li gel dayîk û bavê wan ji bo zarokan jî ev deştên mezin carna wekî qadên lîstokê carna jî dibin qadên xebata bi êş û elemê. اف 22 سال ما ام هاتی هات وید ویژیان هم بردوام دکید ور اوهدا ام گند خواجی ام کوچر بی ام خوای حیوان بی باز ما پر بی 700 800 بزنی ما بی 500 ما بی گاران چلگ ما بی راوی دوار ما بی ما همی گهش جهدا ام راوی ام هاتی ام گند ما شاوطاندن ام جوید راوی ام هاتی دیرگولی ام 3 سال دیرگولی 3 سال تمام ام نموی اما الوید گوتن ما ببن قروچی زولن سلاح آنیج مرا گو ببن قروچی ما قروچی تی صرفا قبیل نکرد ام شیب و نیف ام راوی ام هاتی ام وید را درکتی ام 22 سال ما ام هاتی ویدی Ben zulmü zora devlet ya muhti mam. Çi muhti?
Karkerên demsalî yên di kombajaran de hatine cem hev, herçend hesreta xaka xwe bijin jî, ji ber fikarên aborî û ji bo zarokên xwe neçarin ku li xakên ku jê xerîbin bixebitin. Roştê mûçeyên wan ji aliyê patronên ku zikê wan têr, çavên wan birçî ve tê desteserkirin. Roştê birçî dimînin û ji bo vexwarinê aveke paqij nabînin. Lê dîsa jî destên xwe yên ji ber kedên mezin qelişîne ji xakê naqetînin. Jin, mêr û zarok bi hev re di bin germahiya rojê de bi xwêdanên xwe yê biket xebata xwe didomînin. اول ناوم حسینه از خلق رقایمه خادمش کوباینه از نهاتم ترکیه درباس من ترکیه اول ام درباس من ترکیه yani bu çağı şehir tınna bu. Bama şehir bu, bama rakay şehir bu. Ne derbas bunun rakay. İşte tajmara gutun yani kunderne kevin. Yani belli nabıtı bir kamagat kuşun. Havala matın am derbas bun. Amatın valla Brazil bun. Tişmiş tek tiş mahaya kinci xaji nani. Jmara gutun işek hey. İşe tomateza. Ma çu işe tomateza kir sergi. ما işkir haval ma pare xwastandin pare me jî birin heval yani nevî dana me nevî jî birin yani pê gotin vana Sûreyî yani em kanin ban bikenin li İzmirê heval em derbas bûn em hatin İzmirê wala nevî pere me dana me navî jî birin gotin yani viyana Sûreyî yani em kanin ban bikenin ew jî îjar bavê min çû ba HDP ji wan re gotin vana nevî pere me bir Nevî dana me. Gu heval yani em perîşan bûne gerek vay şajî nebe. Yani em hatin Tirkiye em perîşan jî bûne me her emlakê xwe jî berdaya em hatin vira. Ji bo viya hevala got tamam tu navê me de ez belkî ez te yardımcî bim. Got tamam heval. Wala ev zilama girtin hevala xwedê ji wan razî be heval xwedê qewetekê bande. Got yani em heqê we ganij vana bistînin. Evvela ev şahsa girtin gotin vana perişan bûn ne guneyê matin ne Müslümanî got çawa yani heqê vana nêxwarin wala evvel wa gotin yani ku heqê wan jî nedê wan yani pir tişte bibe wala evvel perê me dana man em derbas bûn telefon ji me re hat got îşek heye edenê em jî hatin vira wala evvel bû 2 sal nîv 3 sal bûye evvel em hatin ji me re got îşî bîbera me îş kir îja saet 6 û nîva de awelî hebû چهار نواجی تبرد دا. بجار گوتن ساعت 5 نیوا. ام ساعت 6 نیوا دادن اول و ساعت 5 نیوا دا جام چونمال. اول یعنی ملحق نرد که مدرسه چای خوابش است. ام چهار چونمال ام راد کردن. منان جی نفخر ام راد کردن. یعنی یا ما قیم دیگر منان دخار یا قیم نگر. نه دی زواتش که اداره بوی بارانجی باری اول یعنی تدبینی حوالی ما چابو. اول ویا من راد کردن. شنگالا مویرانه کتیه دستی دجمنایه شنگالا مویرانه کتیه دستی دجمنایه دجمن بدین و ایمانه شنگال بخوینه خملاندیه دنیای چو دنیای فرمان سر کردایه دنیای
şu dünyayı ferman al sere kurdayı gele kurd be hezara perişan man serçiyayı dibijin şengaliye ev millet aizidiye dibijin şengaliye ev millet aizidiye dijmin bidin u imane şengal bixwine xemlan diye Carna bi stranekê, carna jî bi kenekê ku ji rûyê wan ê bi xwêdan derdikeve, hestê di dilê wan, hêviyên wan û tiştên ku di mêjiyên wan da derbas dibin xwe didin der. نام مدت سوئیس میمی چلیگی از خلک اورفای ما و 3 سال هم لویدرنم دخابت نشته اون دبین حالمه یومی ازات ها یومی ما 40 میلیون نه زیاده بنا کیم و 3 سال دخابت عینی ولا حالمه نه حاله یا زعمت یا گله که مثلا حمی به چامورن و دو سه شواد بر باران باریا هم گیش بر آوید چون ولا اشته هم رزیل بون هم چه که مجبور هم نه شغل نابل ولات ما ایشتنه کل ولات ما شب هم چما بیارم به شوپا ببره که هم چما تو کم ناو چاموری ولات ما بخوای اشتنه ماتن الویرش قرار اشته دخابتن مجبور با و می یاشلیان نکاب به شغل دیامی یاشلیان نکاب به شغل مجبور هم شغل نشته هم تنج ل شهر دا یومی تنه او ما تنه اشتنه او بن دین دارن ایش شک تنه الولات ما مجبوراتن وی شغلن اشته هم به گیشما خود کنه گیشم وی زمانی پر زوره تایل ام بین سوریه مثلا سواش به ملت می حمی هاتنه ترکیه اشته مجبور هم جی آلاکاریا وان دکن ام بخواهی یعنی بیشن ناوی من ندیم سیلح صالح محمد از باجار رقمه از وی رو 3 سال نه باجار ترکی ما ولا سبب او داعش بو ام جبوه ام ربیا ام هات نور و او ما سرنا ما جی پر خراب الور من ام ببین بعضی بیشوان ام هر کسی بداره که کاتن نه دولت کیره مهات نه تشتک و ارینو هر کسی یعنی بخوا ریبری بخابر ولا ام 2 سالان عین تاب مان ام هی سال جی ام هات نه اذانه یعنی ام بین قوت ولات موت من عربان قلت یعنی ام سبی وین نان خورنا خا ام جیان دکن ولا دبار ما پر زور زحمتی بو پر ایشگی بو یعنی ما تجارو یعنی من وقت ولات الدنيا يعني مرحتي نادي عين تابع دي ساجي يسوت بون مدردي اغانجي دكشاند و ارينا دكشاند و هاده و ارينا يعني ترحتي تنابو دو بيشي بو يعني يو بر سورم بو حياه ما دستان يعني بحالكي دغو سبا و 2 سبا و 3 سبا يعني مهان درج ذكر بر زور زحمتي يعني سر ماذا انين يعني ام بين ترك یومی وانا 50 ورق بون اما 25 کات بون یعنی پر ظلم سر مدا کردن یعنی ته راحتی ندانم یعنی ته و باشقا کت جیان بکنه ام چادر اندانه والله زحمتی و چاموره و نتحاله
از جرا قایمه اول 3 سال الور ام ویشید کنزاد ام چادر اندانه و حال ما وند بینن پر زحمت یعنی ما تا حیات خودم ما با ندیدم خدا جوان ناراضی به ام هات انور ام وانی زحمتی دکشینه یعنی روی ما تو خواشتنه ام بری خانیا دامون ما کیف دکرم دچون مکتب ام دهاتم حیات ما خوش همانا حیات ما نخوش ام ساقی مرینه يعني تشتاقي ماتني أمار وانيس أما يبرد كمان سبتين وبحاله بس في حالي بيبا گرمه ساره بارانه چادر آدانه بله، کارکرین دمسالی، میوانین زوی و دشتین بیسینور، کتکارین خاکی، هرچند روژ وان به زحمتی و به زختان درباس ببجی، وان روژان وکی هیوی دبینن و هر روژین وان به هیوی و به کت به وی رنگی ددومن.